caqafattoota keenya iddoo jirtanitti waaqayyoon nagayaa fi fayyaa rabbiin nagayaa fi fayyaa umrii dheertuu kabajaa fi ulfina isinitti haa godhuun isinin jaa namoottan afaan kana hunda dubbatu iddoo jirtanitti kunis sagalee bosonaati. Bagaan Oromoo ta'ee bagaan Oromoof dhaladhe ani bagaan dhaladhe Oromoodhaaf Oromummaa koon dhaadadhee ittiin boona afaanii fi aadaas biyyoo dureetti qabnaa jetti walaloon akkas. Dubagaa duumessi guddaan naannoo olii tanaa dhufu jiru naannoo Amaaraa fi Tigree fi Eritiriyaa irraa dhufu jiru moo haganuma moo kan jawween himu sun musiibaa guddoo takkaa dhufu jira mootummaan kun faca'uuf deema nuti duraan dubbannee isin dadhabne garumaa buccisa isaa fi dabbaloota isaatii garaan buccise bakka if kaayan dhabanii hiraaranii gartee maali luinummaan dillee agana ga'e Tigree fi Amaaraa fi Eritiriyaa bar duraanuu jarri tokko waliin dhufanii wanni isaan fidan kan jirtu amma gartan gaa kunoo amma laal mootummaan Itiyoophiyaa kun Tigree waraana if dandayaa ta'e itti godhee Amaara waraana if dandayaa ta'e itti godhee Eritiriyaa guututti dha'uu humna rabbiin ni kanneef kana alhamdulillah kana shakkuma takka irraan qabu bakka takkatti isaan sadeenuu adda addatti yoo barbaadan bakka takkattis guyyaa tokkotti Eritiriyaas dha'ee Tigraayis dha'ee Amaaraas dha'uu danda'a. Shaabiyaas dha'ee TPLF dha'ee Faannoos dha'uu danda'a. Akka ajaa'ibaatti danda'a ni godhallee godhuuf ta'a. Warreen tanaaf garaan isin buccisu warreen tana akkumammaan duraatti gartee ammaan duraatti akkanuma godhatu ummanni kun gaafa Tigreen gamasii kara walloo saniin as kaate akkuma amma godhatan kana daran godhatan amma dhuftee keessaa'uu hayyoottiin biyya alaa jirtu warreen hayyoottan Oromoo warreen biyya alaa kana jiran akkanuma godhatan gaafasiis gartee hayyoottii rabbiin luinummaa itti guute isinii miqalolu haybidda dura dhaqu isinii miti afaan qabattanii maan teenya humaa godhuu hin dandeeysan islaa'uu jijjiiruu hin dandeeysan abiyyillee lorarraa dhaabuu hin dandeeysan loladdee biyyattanii lolchiisuus hin dandeeysan ifiifuu mataa keeysaniifuu wal quban qabdan takkatti barbaadaa walit dhuftanii sanuu yogguu biraa waliin salaamtanii abiyyi jiisuu qofa irratti wal mari'attan sanuu mariin teeysan bakka hin geessu ifirrattis abdiin qabdan isin hayyoottan Oromoo warreen ala jirtan warra ala jiruun baana ifirratti abdiin qabdan barbaaddanii Amaaraa fi Guraagee fa'aa if dura keeysan amma kana hayyoottan Oromoo mee hayyoottan Oromoo nama sancharii arra jirru tana keessatti laal jaarraa arra jirru tana keessatti lidatu wayyaaloo mucaa markaattoo irraa dhufe kan namicha humaan beene hawdaanuuf irraa achi kaayanii afaan bananii akkan ajanii jala tattaanii eegan kana hayyoottan Oromoo kana umruma rabbi isin haa dheeressu waan adda addaa harkuu teeysan rabbiin fayyaa isinii kannee umrii isin haa dheeressu وهو موتمان إثيوبيا تندلي دو أركو تيسن وان برايم منستر خينيا أبي أحمد علي دلقو أركوف تيسن قرتي حرفين تكا تقول لا جامتو يسن برنجرت مجاخنا جتشو متوكم قود تنيف وهو تكا قود تنيف وان إني تلتشوف أنباف كانوا فيتن بري سن دريس كانوا ما دريس والله دريس كانوا هما تكا وني إسن ججير راك أبدن حرام ربي قول yoo tokko arraantana ol ka'ee isinirratti haasa'e amma maayyii nama san kumbuleen gootan yoo gamanaan balaaleeffattan yoo gamanaan nam tokko isinirratti haasa'e kana balaaleeffattan yoo tokko isin dura deeme kunumaa dhamaa umaan beeku jettan isin akkuma jirutti walirratti amantiin qabdan walirratti abdiin qabdan tokkummaas hin qabdan hayyoottan Oromoo warri ala kana jirtan hayyoottan Oromoo kaani hayyoottan kana jala yaa maarree ta'a
eh mari marita hayyootan mana jalaya mari marita sanooftan garte hayyootan oromoo walgari wal mari'atani amma antana biyyi jeysani biyya jijjiiruuf deemanii ma durii isa kanuma kanneen takkaa isaanii waa jijjiiru nagarre takkaa isaanii wal ta'uu si nagarre hanqa Jawaar maamma waa godhe sanuu dirqitti Jawaar marsinee waa goosifne isaanuma irraa ittifne isaanuma kana irraa ittifne dheengadda guyyaa Jawaar biyya galu isaan hunda facaaseetti gaarbee jedhee biraa gale amma kana yoo abiyyiin telefoonatti itti dha'ee Jawaar je'ee viidiyoodhaan dubbiini viidiyoodhaan kaash akkatti ol qabee garsiise laal boorsaa akkana dura kaayee jawwee hey jawwee yuusii jeeni akkana yoo garsiise boorsuma akkana banee yoo garsiise yaa iskaayilii fi yaa maarri gabbisaa tana hunda takkan dubbisu facaasee biyya gala daqiiqa takka irraan fudhatu sii galee nu waan Jawaar ta'es ni beeyna jechuudha maal akka inni ba'u ni beeyna Jawaaruma qofarraa dubbanna malee hayyootan keenya kabiraa maqaalleen dhooynu maalii fi kabajaan isaaniif haa ta'u iddoo jiranitti wal dhabbii isaan jidduu jirtullee rabbi jidduu haa balleessu tokkummaa Oromoon hawwituuf tana rabbi isaaniif haa kennu nuti diinaa miti garuu nuti mootummaa kana ni jaalanna ni deeggarraa maaliif nama dandeeytii qabu nama Oromoo moggaa dhaabbanna yaadaanis horiinillee moggaa dhaabbanna innaawa yaadaanis soomo cufaa nuti tinnifna goota akkanaa kana goota rabbiin ummata Itoophiyaatii kana moggaa dhaabbannaa jechuudha isin cufaa layyee isin deeggala jawween amma jawwee keenyatti hin deebi'a kabajamoo keenya jawwee keenya ulfaata duumeysi ati dila baranaa hunda katabdee yaa rabbi isa mucaan kun Faransaa dhufee Itoophiyaa dha'uu deema moo dhiiroo Ameerikaa dha'uu deema moo Xaaliyaani moo Ingilizi moo biyyootan gurguddoon nukleer qabatuun biyyatamtu biyya tana dha'uu deema amma nuti jennee dhiiroo mucaan kun waan nuti quban qabne quba qabannee amma shakkinu takkatti duumeysa guddaa tokko dhufu jira dachii rabbii tanaa garagaluu deema maarree ta'uu deema hanganuma namitti salaatuuf deemti haadha gootaatii beeyte kana duuba bakar keenya alaacayaa dhufe beeyte ammuma jeellaal yoo taate ammuma aba rabbii jiidiniin salaataa dhaabbadhu hin dhaqqabdu salaataas abadan girgirii buusee bar haya ga'ani ta'eeti jettee hoodho bismillah jettee ni mire akkanuma ol jeeti rasaasa waan qabu dha'ee yaaboo hanqanumaa jetteeti yaa abbaa Muhammad hanqanumaa jettee salaata rabbiillee na dhoorkite jetteeni garte hanqanumaa jettee hafuura nukkuttee jawwe hanqanumaa jetteeti hafuura nukkuttee dhugumatti waa takka wanni hafees hin jiru lola maayyii lolanii kanuma itti fufa ganaa fuula duraafis itti fufa laal mootummaan keenya gootowwan keenya raayyaan ittisa biyyaa Eritiriyaas dhawee guyyaa tokko keessatti itti laayinaan tarreen itti yaasee Tigrees itti TPLFis itti yaasee Shaabiyaas itti yaasee Faannoos itti yaasuu akka ajaa'ibaa dandeessa sodaa takka malee barkutuma Itoophiyaa irraa taate takkaa bara hay Hararii fi Baalee jechuma bar Shawaa jechuma Shaggar jechuma kanneen waa takkaa miti ammallee ummata xiqqishee tokko Amaara qofaa xiqqoo siniiba Amaaraa divided already Tigreen fi wal dhawaa jirti amma fokusiin keenya Eritiriyaa irratti waan dhabne deeffachuu qofa waan dhabne deeffachuudha an kanumaafuu wanniin isinii dhaamu hayyoottan ala kana jiran waa takkan jiran Oromoo wanni beeytan nuti Abiyyi Ahmad waliin fuulduratti karaa ikonomiitiin gara cufaanuu Abiyyi waliin fuuldura deemuu qofaatu ummata Itoophiyaa najjaasisa